You manipulate within the realms of the spirit, but no kasa onim. One manipulate no. Eya sha etimi sere sa. Metina ho dwian se papa we. Emu da ho de. Now how can you make a lady say wo di last week wo wa sore dem? Entuba na me so sofo ma ko ni obi eda o te china me pem no a. Oba be kasa sofo pem ma. Memamo akwaba eba Ghana wahala jumedie so nene so ni abepie mu no eye Counsellor Lutterodt ni ode abetu mu ni say one aya ye rape omo no aya beginning even though they are not aware but in the action aya na omo enjoy na sasem yi ama eja amafo bebre ebobo bi abobo man Ghana obi abobo enu nti bi twa me ho abana ya to aso. And then so yama wakwaba. That was your papa. Na masem yi ekosu yi wodwe won sen. I'm sure ya papa no eya de bia ya TV achi ne ehwe no anokoro nyame anim ni. Spirit bi na manipulate sa Counsellor Lutterodt no but onim. Spirit and power. Na papa lenti na wo kasa we de cheche mu kaka ma e shiri adwene so. Oboa de oye nyina no eye botai bi ntia. Na unse eye mobo Abraham eshia Sarah na Abraham nyo de fu so ati ase ohia buburo mu na na ote enti wo Counsellor oti meka chiro bi so bi da singing room with porch mu a e ma no nkoware oba bia anaso eno so abetwe mu ko ananse oba bia mfa ne ho nkobo sa nipa no emu da ho de oba pa ati ase eya ye titi bi na se ti set ne ehwe omo a ye ti bi hwa ne ye sere wo. Because sometimes they don't know what they are talking about. In life. Baby abesasiye, wasasiye enchire but awiye. Hweye papa kofo baby one ne yire sasiye, baby o makwa akowie. Mahama, hwe baby one ne sasiye, hwe baby o makwa akowie. Nanka nyame mu nimdie bi wo tirim, nyame huhum bi wo mu na de tu obi fo se, o mre no ase no mobra, hwe kwan ode fa so. Oba kwa ase hwe kwan a wode fa so ene baabi a wode ade ni wurawura enti dia wo kan se honhum bi na tini mu aya ode yesa ye manipulate within the realms of the spirit but no ankasa onim wo manipulate no eya ye hwa etimi sere sa hwe onu so agini hu di o say Counsellor odimu na papa ye kosu na me pese me busa se ye kase rape no da ade obi ti baby a wati rape but ono a won hye ni nti ase yesa medama se ene etiefo mu tie ene ahwefo mu hwe yan chirichiri ne benche meka se David number 1 eya ema no so mu duebo hwe said we address kama oba bi nrese sa obedress na ni turumu nyina aguo ni pioto ni pants so ati ase na hwene ebo na yase nyina abobobbo ni ntadeyem na pioto ya draw ni nipu nyina apiepie bema bi ntimi nsa na kono so we nyina Bible chiri Bible mremu dua no ye ka ne de na ntini Bible chiri enti so ba akodress na bema ne kondo na so beto so no no da how can you come and say me dem ye counselor na de ye fan no or enjoy enti rape ye say obaby address basa na be maybe akono abemu na nya watata na ani na kwakoda tia entu de busa ho say e de na be ma me kon be do oti obaby anso me si de nya atenkama Bible say ketesi akata ho si said we address decent awoti we e kwan be nso enti rape no aya na emba na twetwe rape no e de bomb life nkola ye rape omo embrewa ye rape omo ana no so no se omo so sa no omo ndress you ana se o bibie ni we show omo ho e ma omo ho e ba akonoma be ma ne to show omo so meka ne se ya papa yo ni akola 3 months baby koda ya otetete na si eye akono boni nseso e na honhom so taachiri so ati ase but ye nyame ma no ye ma ye ni ma ye ho so
se boni ye nyankopon bo so ne Bible mu tro kunkum bia no, there is a spiritual backup. So what you say? How can you obehwa akola 3 months? Say me ne kwa akoda. Akono boni enu ye Satan entity for no mo yes demons no mo yes because they need that child. Omu nya ne moja dia but wo ma ho kwan. E na obi abema ho kwan a demon be for mu dia ye nsori tia dia mo bibia oni nya no obi ka. Enti sankrofo na yo moto nkola mona ye no mo rape nkola no, that means eye honhum bia aye to show mo so na honhum bi na mo yesa tie so what you say and sometimes me blame awofo no oba na dress frifie obi abonten check in dressing she odie fa ba ni gina me room na calculate free ni tiri so be pem na hwe se me bayi koyi enti sinti ya to bi ankonkoto no Bible said you ben oba ne kon bedo no afa no akoma mu dida na wo sane na akoda double salansa. So what you say? But what the kwa dwindwim a enye fe abrewa de okay abrewa wa wie ni nakora adie okwa asama no o se me ne kwa akoda but manipulation tasty ben aye omunya oh awrade akono ben tasty ben oh aye omu fele me busa mo se abrewa na tinka nyina ateko ono da hobo ya obetima te robo de awura ne ba bia ontere ba ko ti rob na for awura ba bu ne beba na prophet abrewa ni de na yesi oh mini bebre asofo ni bebre so mo ye ye ni an ma asofo bebre ni mo ne mbrewada for powers. Oh okay. So what you say? Okay. Everyone go bebre. One no mo da for powers. Oh okay. So what you say? We ni na die. So what you say? But edie bone kwa ne be wura mu. Apostle, any powers e man krofo ye nyoma bi o. Un say nyame se wo petumi a ono no de dum. Enya na abeka so mfandum o. Holy Spirit e be appoint o. Say me ba we ba be tumi we. Fa ye ma adwuma. Tina kronkron yem. So what you say? Bo ho adwama me awurade. So what you say? Esan so ye me hu tiani. Me nsan we ye gya wo pampam. So what you say? Ento be mo tia ho afunwuma bebre ho. Me ba ma sorry ya. Teaching jam be wura man say be start ya sorry. Wo be bo nsem. Okay. Ye be teach wa wuram a kyerɛ wo. Say do Kristo ni kura bo ne bra. Ento be wie no a wo kɔ no. Papa. Perfect. Teaching see there so for bebre teaching. Omo timi church but members no ankasa no. Won unje won say bi won fa sa teachings no. We try our best but members ni bi aso ye den. To the extent say in church and found in church bi a wo de be mo omo ntu wan na mo. Etu won say that side ni there enya bi wa enya asofo no na ma enyoma bone sa. Make say oh they are wrong. Isan say ye hwe baby a odi fa ya. Nyame kono de akire gya ne nko ane ne mfena no. Oba pa ati ase. Na nyame de na kire gya wa trust bi wo mu. So betimi ahwe ne mana ma ho. So ati ase. Entu teach ne Roma so na fa nkunku gya pia wo. E wo mu o teach ya no ma kampa ya gum. E ye demons na ye sa o. Asam no de wura betena na komom na fa na bi. Prophet, the enti ami busa sa ne say minimum sophobia o man mba a church bebre nanso so ni omugusu ya no moye enti na ma mi busa sa asem prophet na rape you say enkoso wo ti say bi o amanfo mo sa ware mu me pese mu sa ware mu so rape etimi koso our say na isi yakọ based on say oni pana dressing na nude and as scanty na attracting bema and more attract attention no but me did say bia aware mu so rape ekoso for me the make say aware mu rape nkoso say ondo nipa no a e de na koye for better for worse ko gina sofo ni mu kantam e na medo na kosi wiase we ye sofo ni be hwe oba ni ma be ma so do no o se fin e de mu mfe mu ho anu aso de na bo de atuam oba ya oba ba beda mpa so ase nika kete e de better san boso abohook ase trousers Bible so oba akoda ne ho ba ne sesai enti na modom mo makwa akoda mpa so sa awarefo but oba de onu ukurudu mpa so jeja homa no
enu nti efre ni mi wuro be wura baabi anu aye okay eso nyame ani Bible say esan edwamammo nti no baabi anya onu ankasa ni kuna nanse baabi nya mi anka onu ankasa ne yere so what you say but mo da ho de ni kwan so bia de no esie unless say mo mienu makwa agreement say ye ya konkere ebia for 7 days 21 days ansana ba se be ma ne ba oba no na se mempene se of so maka se nyansa nim nyame kura ntia ware nim akwa se wu oba ne ba bi ena ne kondoi ebia na that week ni na be ma na bosoa na ebia one day be like that week ni na mo enjoy now say na die mira na die me pe break na still ura na koso person na unji ni say no e rape upe break say awari amowari there is no break oji chop mo no ka so break ye oji sikadia to otiri so de efru ti so be pem na so ba address no gina be 8 million 7 million oji says can one ka chen so break you eduru one de o break what you say be ma ne kwan da oba ho enti kwan da oba ba ya amane ya asede se oyire ni okunu enti kwan bia so e wo so ni wura nti na efre ni mi wura prophet enti che say 1 month kra na wura say opese oboss so e say oh so boss but un say for me say me come ire nwa bia 2 months 3 months me ire ne temase so what you say me nyo bia me enjoy sex so what you say bad nya me abo ti me ne me ire tenase onu nimbra me bre e wa adwuma nim so obia daddy me pese me ba me obia oba de onim se ma bre ma na nya ahomache ma me njima home na me bra me ho so because ma bre so what you say but so wo anya odofo a eye yensem bebre obi wa wanya ne dofo all right but na be ma ni be per sex a che se omo de omo per se the whole time any chance obenye bia o dey sound wo kitchen bedroom che se baby obenye bia ono de obeye na obi sound no yiri se na die mira na die me fele se meye bibi na so koso ne da unji ndi se ye rape enye rape on fele se on fele a se sauni ma na call ma mi fi baba so 1 month e dey pen na on pen obeba so the whole year no kura Bible se fama no e o Bible no so ye manual wa ba betu tiri nsan e de kawa asiso wa chi abo ade amu awofo age pene nsa me bai fa ne kokko hwe ne mame no eye ntiase e oba e bia me enjoy sex but sex na me enjoy me libido wo soro nti e bia aboa me so wa che don so wo oba e bia mpaebo e de be emema ne ma kakapio pio bebre hu oba bi we kan de ni kunu nada oba kwa mo bi nsu ni nada no aworo ne wa ba betina ni kunu nchai ene se rape enye rape oba ne ho ye ne dedie awura se wa men oni mbema men na wa akope bi aso enti wa men a e na kunu no so men enti ma ne kwan na on ba no na adwum na ho na meeting sembi e me call lockdown sem ba bebre e ba out be ka se afom kunu mo de sex tata o e de tata o na no so no uji di se nya afa de be fru wo ma je se ko so te se nya mi kenya me be fru wo muti no mutimi ba out de be e be tu dwa no me say ye call lockdown me ne me ira nhia mu da ya nhia mu da so ati ase nyame asam empaibo nyame asem tie so ati ase but un say because of bebre na wo ma mo kwan ama sex adwene wura wo obi kwa chi bi hu oba okọ na ne be ma asore wo hu oba okọ ni said wasiesie no osekise na ne hu asore okay pam pese ya twi ya adwemba Counsellor Lutterodt so ne okaye ne so na ne okaye no me pese wo kire wa adwemfa ho se eya ana se okasa ana no kure bi wo ne okaye ni mu se aya na emba no do rape time na even though say they are unaware they are not willing but adeni nya ko mu pe na che say edebi aba ntemo mo enjoy process no me ka say number 1 me papa no wan kasa yi Counsellor Lutterodt how can you say obi a ye rape no or enjoy ade no oni pani de tu asi so anaso atwe sekan de asi so
One mammy wanda mekum. For you to bear, sad the ninty, I also ye ding. Any power corner chanchinam. Only pardon one corner chanchinam. But the moment you know done and guarantee you, sir, well, so your counsel, because I knew my way, and fata. Sir, the year raping or enjoy at the end chain. How can you say that? Obi all for pains. So I say, remember being sure my answer and get to which matter to us in now. I see the entire man or one ginasso. Nan in ginasso on a say. Only embabe breading kit and embalm my cost sad to be animubi. I'm on my confirm me say. Say, Remubi, I would say, I think Kabi, I think can yet dead. Ain't it no new ginasso they can say. Madam Wansi, Amama Kai Adiebi or yeah. The showman of God in Ghana, he was secret hiding. He did Ghana. Or more baby boy, the jack, and no say night gown, and no say pants, and no the better than the sellers no or last treaty. When was our video? Make now won't be say our papa way. Emuda hot dear. Now, how can you make a lady say what did last treaty or I saw there? And two bananas so for my could be at the altar, China may one. Oba kasa so for pemoma. Ah, sa video me share ya me dwen wan e kire me make us e bia a form of education. E be education. Kire se ne be ya oba ma ne oba be. Oba pay. E be education na ekuapim kolo ekobo ne wan de ja kire ne ba de ya. Mo twe na ba maso. So ati ase, wo no ba be ya bi o. Wa mo ba bo ne wan de ja. E ne nipo nyina kire o ne brazier nyina, ne do ne tumu nyina. Wo ye de last. Onu so ye last question a kire ne ba. So what you say, but enka ema omani mu na ho pefe enchire see ye chire the generation a new trend of free Christ enye fine no atamobile si usira so na wo ye di say ya wo dan na chi say ya wo ye say ya ade we ye odam ye di sie nkola ye di sie but the moment I tell you so that time be akola bi na o hwe so what you say enka ye kura entu nyina ye wonyamim onyina yie na bi okeka kone de me say wo searcha me respect wo searcha wo ye interview na so ensure the sign of respect ana so gina so de one searcha hey are you okay but prophet counselor ya na at times me feeling in a way because me won say all kind of correct wo na be hu ni saba wo wura mu a on yenye side ekuta bible no a wo be se ba bi on nam kra do nam awe kra. So what you say? Bible says Jamamoni a swaba. A Jamamon cocobo. And two was a counselor who be general about Bonniket. Now, or say nine Jana 2 million draw. None in man poker in our boy, new man in few bobo. Now the chest on your barbada. On yes, on yes, ya. And then I did say youth in it. Chesanian Ghana youth. Jamaya do crew youth. Jam Quasiasema do crew youth. A year. As a Christian country, a year. Prophet. Na me pese mi buso. Omo aya, omo ye victims of rape case no. Aya omo utimi ko or how bi mu. Say na counselor can I say how bi enim they should enjoy. And na oma ye hu sade na ye normal. Rape ye normal but in crofon so mo ko bibi mu. Meka se cancer no abodam. So mo ko bibi mu. Adenche beka so bi aye rape ni say enjoy. Yet ye the trouble be si say kwabnane abeti ketike na nimu hu se chimpanzee or the choice so wa krake bi onema no anyi so be shutu a ho popo e be popo no. How can you say nipa na enjoy? Na papa na popo enyoma ni biso a ya na rape victims no eko me pese ye bobo so se ni amanfo be hu se nye fala ti se ni aye papa Counsellor Lutterodt e dia tudwa no na in social bebre e wo mu me meka se obi aye rape ni bi otimi lose ni mind enam rape bi nti oba bi suro be ma bi abepem ne so what you say enam rape bi e rape oba bi nti no o suro be ma bepem ne. I don't want to marry but no owo amanfo mo ne beda. But so the bema betina pan, or whom bema nanim so too much. Once wa kai. Ama at the fear, Emma at the press of our bread, man. I want him
Paul Kasaye. Or see a lunti say, or no, your victim, no, I recran over have sex. Rapist, no raping, any money enjoy sex, no. Or cacao. The American Sobwa. Eddie, also kind of opposite side. Eddie or Eddie or Yabini panic with war burning. A man in your trust to come from my bema. So what I say, Obi a raping pay. Oben na ben too much crowd, Ushro, Obit Macamo. A janum and nano miss Seramu. A yam man almost dress ya, Mumma money and cohon. Sida Colano Pampa on fashion. On Ninia on free home. Obani dressing free for check, Obani dressing. She said, where dear, a ye kiddies to dressing or the carbon thing. Me pattern Shraman a teaching you mau. Ephesians chapter 6, verse 1 neighbor. Or see a nanny a jano, moon from about for kiddies to counsel. Now, mon money be young quatente. When him ransom medica bossum. Now, about time, a jar, all about first out pine will swa. A yamania tete. O shed the echo should be amania bebrebe, many way ada, many way I say ya. And count and fata. Timas Ramos as a jar. For a bonnet for kiddies to counsel titano, oh, when ya mim, say oninia, on free home. Now, after so tata, one among pepe. To anamon sisi baby a crown. Miss Row said Obama ho pine na afei Kristo etiba siesie. Bible so koto nwanu ma wo. Said ye natia ne sana ne batie, said ye jatie ne sana ne batie. Enti mesra me maame mu amutie me ne papa mu amutie me. Eya nkola no dress ya mo nhwe yie. Na nyame ebehu ye mbọ. Obema ye di nchina che na obonefo ntimi meye ntomadan. Manu ato. Ayo, yes, or cotton and wool and ma, auntie, I will form my and shay and buy ye no more show ye. Papa, baby, I agree, dear Hannah Murray, ever my see, ain't me per se with the number, a 2 job be now, or ball was suffering so true. Yeah, from a prophet Bernard, a seer, my Holy Ghost and Fire Prayer Ministry, I know. Now, Master, I say, Bibi Tata, I dear be chill, I be on Tiasie, me number any. A year 0249. 631-876 0249-631-876 and answer 020-385-1633 020-385-1633 Mesrao na Antikristo abrabom na Awurade besren e de amamo manu ato aha ene mmere ebe ma ye kwan ne edi esi